Bambukeli asikubingelele sikwamukele kule ngqayizivele eyintandokazi yohlelo ekhaya Jikelele. Ulwesineke namhlanje silokhu nje silidonse njalo isonto ngaphansi kwethunzi lisibekele iNingizimu Afrika kanye noZulu wonkana njengoba ilanga lanqumo kuyoyilahla kunina ekuthatheni kokusa kwangomgqibelo kwahlwemini icala lavelela silahla lingazange lithethwe nakuthethwa. IBhayibheli ke lithi ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokodi dilizwa sinekasakhiwo esivela kuNkulunkulu indlu engenziwanga ngezandle eyaphakade esezulwini. Namhlanje ke engxenyeni enkulu yohlelo lethu Mbukeli sizobe nje ke sibheka amalungiselelo okutshala komntwana okwaphinda ngene le Olundi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Angihambi ke ngedwa ngihamba noMadlongothi uKholosa. Kholosa sekusele kancane ukuthi kube weekend sithi uyothatha umfutho yabona sibe ngomsombuluko sesi strong. Umfutho uzawufumana wena? Ngizawufumana noma kanjani impela sonto iyawufaka umfutho. Andiyazi ndiva ngawe. Hayi mina iyawufaka ke mangibuya ngoManday ngizobuya ngiqhafuqhafu. Uqhafuqhafu ingxaki ndisole ukubona uqhafuqhafu mihla yonke. All the time. Yes, all the time. Noxolo is good. Leli viki kodwa lithe ukubanzinyana kancane. Wemani sentsho nokutyalwa kaloku komntwana kusenze noko samamanzondo kodwa ke akho nto ingadlulwa yiyo kwaXhosa sithi liduduma lihlule. Hayi ke mandibotise ngalentsasa mzontsundu ndibotise kwaZulu kwaBhaca kwagcaleka kwaRhatebe ndingalibalanga kaloku phako mtrampe emampontweni. Hlalezolo ke soloko sikhaba inguba sivuke phansi kwemeko zenqele eziqhaqhazelisa amazinyo nesiye ke sizidele ukuze siqinisekise ukuba sifezekise eyona njongo iphambili yeli jolo nokusasaza kaloku ulwazi eluntwini. Singathexanga namhlanje senza uqhelekile siza nako konke okulanjelwe ezindlebe zakho eziqulathe ityala lika Julius Malema udliwanondlebe nombutho omele inkokheli zomgquba iControlesa ngamafuphi kunye ke nokuninye okuninzi qiniseka wena uthe nqa kumba zamehlo uqusha lazi ndimlo ke uKholosa kalubisi unonkanyezi uthi Madlongothi xa undibiza masitsha iqhuma amatenga wetyala. Bebebulala inyoka abantu abebethamele inkonzo yesikhumbuzo somntwana wakwaphinda ngene. Le nkonzo ibibanjelwe Olundi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Amagqwetha enkokheli ye-Economic Freedom Fighters uJulius Malema athi ubungqina obuthiwe thaca ingcaphephe ngemipu kwelityala buyaphikisana. Njengoba sonke esiduduza amazwi enkosi uDavid umhubo laphethe uJehova ungumalusi wami anguswele uyangilayisa emadleleni ahlaza uyangisa ngasemanzini ukuphumula kusho umphefumulo wami uyangihola endleleni zokulunga ngema igama lakho noma ngihamba esigodini izethunzi lokufa angesabe okubi ngoba wena unami intonga yakho nothindelo lwakho yangiduduza ulungisa itafula phambi kwami ebusheni beyitha zami ucoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami echichiwe impela kuhle nomusa yangilandela imihla yonke ukuphila kwami ngiyahlala endlini kaJehova kuze kube phakade izihlobo zami njengoba sihlale siwezwe la mazwi ngafunda kuseyiwo amafutha amakhulu athoba umphefumulo makunje. Izolo bekubanjwe inkonzo yesikhumbuzo kaNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthu Buthelezi owasungula iqembu iNkatha Freedom Party enkundleni yezemidlalo eyethiwe ngegama lakhe Olundi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal. Le nkonzo ke Mbukeli ihanjelwe yinkumbi zabantu okukhona kubona abaholi bamaqembu ezombusazwe. Izikhulumi zisinezidedelana enkonzweni yesikhumbuzo kaNdunankulu kaZulu. Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa uchaze uShenge njengomuntu obewukhonzile umsebenzi wakhe kwazise noma isethathe umhlala phansi kepha ubeqhubeka nokusebenza uma kunesidingo. Umntwana wakwaphinda ngene even after stepping down as the president of the IFP he continued to make his presence
felt when circumstances demanded it, such as during the July 2021 unrest, when he was of the very few political leaders who was out on the streets of his community in Ulundi, supporting residents and calling for calm. Ilungu lephalamende le-EFF uDokotela Mbuyiseni Ndlozi uchaze umntwana uMangosuthu Buthelezi njengendoda ibithanda uxolo. Never be shaken by opportunists, hypocrites who want to educate us about our own history and the leadership that stabilized this country into a politically peaceful environment. We are here to memorialize a man of peace. Usotswebhu omkhulu we-ANC ephalamende likazwelonke uPenny Majodina naye uhloniphe umntwana wathi i-ANC yazi kahle kamhlophe ukuthi isukaphi nenkosi uButhelezi. Ukhongolose uyazi sisukaphi nodada. Ukhongolose wazi umusa katata nesineke sento yoba asinawulwa naphakade. We must make peace. Omunye wabazukulu wehluleke nokuzibamba ngesikhathi ekhuluma ngomkhulu wakhe. One thing about my great-grandfather is that although he was stern and strict, he was also one of the kindest and most caring souls to walk this earth. Kule nkonzo yesikhumbuzo bekukhona nomculi obeqhulula izingoma zikamama womntwana wakwaPhindangene uPrincess Constance Magogo kaDinizulu, kanti kulindeleke ukuthi umntwana wakwaPhindangene atshalwe ngomgqibelo esiya kuwo. Kusenjalo amalungu eParlamente kwanebhunga lamaphondo anike imbeko kumntwana uMangosuthu Buthelezi othe walandulela eli kulempela veki suka kuyo. Ekseni namhlanje amalungu eParlamente likazwelonke eholwa usomlomo uNosiviwe Mapisa Nqakula aqale ngokwedlulela ekhaya kwaPhindangene ukuyobona umndeni. Usihlalo womkhandlo omele ifundazwe iNCOP ubaluleke kakhulu iqhaza belibanjwe umntwana wakwaPhindangene einhlakeni zikahulumeni. Umlayezo wakhe uShenge ukuba sibamba umthetho sakhe lisathethe kusasa eqhakazile sinokhohlwe lo mlayezo. We thank his party, the Iindaba Freedom Party, for the contribution that Honorable Prince Buthelezi was able to make in strengthening post-apartheid democracy. Usomlomo weParlamente wedlulise amazwi enduduzo emndenini waphinde wenaba nangeimfundiso abayohlale beyikhumbula ngenkosi yakwaButhelezi eParlamente. Utata taught us discipline because bakaphoxa ngaphanga lamzuzu uza kulandela ecaleni akubize kahle akubeka apha phansi akuxele into afuna ukuxela yona and uza kuxelela into ngakudala silapha uthuthi athi kudala silapha we've been here and I think that helped many of us grow. Inkosi uMangosuthu Buthelezi yangena eParlamente ngo-1994 yaqokwa njengongqongqoshe womnyango wezasekhaya ngaphansi kweCabinet yokuqala kaDokotela uNelson Mandela. Abaholi bomdabu eSoweto bahlele inkonzo yokukhumbula umsunguli we-IFP inkosi uMangosuthu Buthelezi. Undunankulu wesizwe samaZulu umntwana wakwaPhindangene osekhotheme utuswe kakhulu ngegalelo lakhe lokulwisana nodlame emahostela sesifundazweni iGauteng eminyakeni edlule. Bekulokhu kuculwa ingoma zokubungaza iqhawe emgaqweni yasehostela iNiceville Soweto. Izakhamuzi beyizulazula kulo leli hostela kanye nenduna ezibalelo 30. Lokhu bekwenziwa ngenhloso kuzwakalisa ukudabuka kulandela ukukhothama kamntwana wakwaPhindangene. Abaholi bendabuko bathi baqemeke ngeqhiwantwala.
kwenzela undunankulu ukuthi akwazi ukuthi angabandlulele umuntu kuleli zosiphela kulona njenganathi silekilayo yasemzimkhulu ushengo besithatha njenganabantu asihlanganise sibe into eyodwa sikwazi nokuhloniphana. Inkinga ke sibhekana nayo kakhulu eyokuthi asikwazi ukuthi sikwazi ukuthola imoto siyofinyelela lapho kubekwa khona ithambo lomntwana noma ke ithambo ke esilaziyo njengendunankulu wesizwe ngenxa yokuthi onsumbulwana sinabo. Sinconyweni iqhaza libambe ngokwenza ukuthula nokugwema ukuqhubeka ukuchitheka kwegazi eminyakeni elinganiselwa kwengama-30 edlule. Kwaba khona ikhathi eyiningi lapha okwaba ngazathi akuhambi kahle kodwa njengathi ikakhulukazi mina ngifikela ngo-1982 akaze lapha ngikhumbula lapho ukuthiwa umntwana waphinda ngene wakwafika kwelethi isayidi wafika wathi hambani niyokwenza okuthile. Njengamanje banxusa uhulumeni ukuthi abahlinzeke ngezokuthutha ukuze bezofinyelela kwaphindangene uma esetshalwa ushenge. Lokhu bakusho nje ngoba phela babambe elikhulu iqhaza lokhola abantu emahostela kanti lezi ikhundla zabo ayiholeli. Amagqwetha enkokheli ye-EFF uJulius Malema kunye nonogada wakhe uAdrian Steinman bathi ingcaphephe yovavanyo lwemipu iyaphikisana njengoko bexoxwa ityala elinxulumene nokudutyulwa kompu kuMalema kunye nonogada wakhe. Kokwesibini ingcali yohlolo lwemipu uMandise Mgwedleka enikeza ubungqina kweli tyala uchazele inkundla ukuba akakwazi ukuchaza ncakasana ukuba elikhoba lompu lalisetyenziswa nini. Amagqwetha amele abatyhola bathi ubungqina bakhe abudibani. You are absolutely wrong, as I did on the last occasion already, to point to you that you have absolutely no idea as to what the standard is required before a positive match can be made. Kodwa yena kwelakhe icala wakhabile lamabango. I differ, Your Worship. That fired cartridge case was fired in that particular firearm, Your Worship. Apho khange kulindeleke khona kulapho uMalema evakalise ukungaxoli ngokungafiki ngexesha kukamantye ochophele elityala uTwanet Olivier. If it means prison, let it be prison. But no one must disrespect us like that. No one. No magistrate, no prosecutor must disrespect us like that, and then we keep quiet. Yena umantye uphendele kuku ngokukhaba lamabango esithi uqale wabiza intlanganiso namagqwetha phambi kokuba iqale inkqubo yenkundla. Elityala liyaqhuba. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Mbukela kwamanje ke sothi nje ke qunga ngapha ngaseyitolo kodwa mangabe sisibuya eyitolo sobe sixoxisana nodokotela walapha eNyuvesi iKwaZulu Natal udokotela umphumeleli Ngidi. Yebo achu ngana mangethela unomthebe wethu ingonyama yethu yesizwe maZulu. Engazi ukuthi yonke emhlabeni kushiye notabata. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Undunankulu kaZulu okhotheme umntwana wakwaphindangene nguyena ndunankulu kaZulu osehlale kulesi sikhundla iminyaka eminingi kunabo bonke ondunankulu aseke bebahlala kulesi sikhundla sokuba ngudondolo lokukhomba indlela nokucebisa indlulamithi ngeinqumo ezithile ezithinta isizwe sikaMalandela imambe namanxebe emkhonto nawe ihlendla. Phela ke imbabazane emahaqa isiphathe kulesi sikhundla iminyaka engama-59 njengoba yaqala ukuba undunankulu kaZulu ngonyaka u1954. Namhlanje ke sithenje ke mbukeli ake sibheke ukuthi umntwana wakwaphindangene usithatha kubani lesi sikhundla sibhekisisa umlando wakwabuthelezi esizweni sikaphunga noMageba kanye njeke nezimo abhekana nazo njengondunankulu kuleminyaka ecela engama-60 ephethe lesi sikhundla. Ukuthola kabanzi ke ngokubalulwe ngenhla sixhumana ngohlelo lweZoom nodokotela waseNyuvesi iKwaZulu Natal udokotela umphumeleli Ngidi. Asikubingelele Dr. Ngidi sikwamukele ohlelweni sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ngizothanda ukubingelela abalaleli nababukele emakhaya. Ngiyabonga ungamukela.
Dr. Lungiti selisishoneleke ilanga kwaZulu sekuvele kwahlwe emini lugobile udondolo lungumkhombandlela kaZulu impela siqeme kudume lwengozi. Yebo kunjalo siwile isihlahla esikhulu kunefu elimnyama elokhu ligobezele nje kwaZulu uma ubheka kahle kuleminyaka emithathu edlule ukuthi hayi ligubuzele ifu elimnyama endlunkulu asazi ke kodwa kushuthi ke bese kuyisikhathi saNkulunkulu ukuthi kube njalo okubaluleke kakhulu ukuthi ushenge njengomuntu obesemdala obesefana nengalabutho efana nosomlando efana nenqolobane yazo zonke izimo zakwaZulu ngoba yikho izivunguvungu abengakaza abhekane nazo ubhekane nakho konke wakwenza konke waphumelela kokuningi. Dr. Ngidi ake siqale nje ke emandulo sibheke ukuthi abantu bakaButhelezi bahlangana kanjani nabakwaZulu kanti kwakuyini umsebenzi wabo ngalezi ayikhathi izwe lisabusa. Abantu bakaButhelezi esingakubalula ngabo ukuthi badlale enkulu indima kwaZulu as isibongo and kwaZulu as imonarchy ebesiphethe ngoba sizokhumbula ukuthi kusukela kumalandela kuya kwinkosi usenza ngakhona ukuthi babese umndeni lapho iclan kodwa uma sekusukela kuShaka kwisilo uShaka kuze kuzoba manje sebengamakhosi aphethe isizwe sonke esisibiza ngokuthi amaZulu esingakubalula ukuthi singakuchaza sithi nje ukufika kwabo ezweni lakaZulu singakubalula ukuthi ngesikhathi senkosi usenza ngakhona enye yamadodakazi akhona kwaButhelezi uma ngikhumbula kahle yaba indlovukazi yeshumi kuwona kwakuyakaButhelezi bese sibuye sikhumbula ukuthi ngezikhathi zenkosi zesilo uShaka uNgqengelele wayesekhona esefikile esebenzisana kakhulu nabantu bakaZulu futhi emuhle esilweni uShaka ngenxa yokuthi wayazi amakhambi esiZulu kuthe uma sekuthatha isilo uDingane uveze uMbombosho omnyama ngo-1828 baqhubekile bakaButhelezi ekhona uNgqengelele kangangokuba uze waba nendodana yakhe ebekuyiyona endala ebekumnyamana umnyamana ke ugqame kakhulu ngesikhathi sisesilo umpande othathe emva kwempi ababeyilwa yaseNcome nempi yasemaqonqo kwakulwa kuyona la kuthiwa ukugashwa kwegoda khona la ekwakuhlangene khona uZulu wodwa uhlangothi luka lesilo umpande esagcina secoshisa isilo uDingane lapho umnyamana ubethe nje kakhulu isilo umpande umsimude ubemthembile kangangoba amazinyane esilo abemthatha njengoyise umnyamana kukhona nezinto ebezithi ngesikhathi umnyamana ebaphethe bethumela yena isilo umsimude besithumela yena umnyamana ukuthi wena usufana nobaba kulezi ingane uziphethe lezi ingane kangangokuba kwesinye isikhathi bekuthi uma eyitshela lokho akutshela kona zigcina sezigoloza zithule kuphela zivungame zithule kuphela uma sekukhulume ubaba wazo isilo umsemude kodwa lokho kwagcina kuphela ngoba kwakuyidlanzana lamazinyane esilo
sizokhumbula ukuthi ngalesikhathi kusabusa isilo umsimude bekukhona lokacova-covana phakathi kwamadodana akhe okwagcina kuholele ekutheni kube khona ngo-1856 impi yasendonda kusuka lapho ke kwasekufanele kube khona abathatha amasayidi including undunankulu wesizwe wangaleso sikhathi engicabanga ukuthi beko wakamnyandu elekelelana nosomaphuka okay ngiyadidanisa kancane lapho ngiyalikhohlwa igama amagama abo kodwa akhona ama-articles engiwabhalile online bangawathola abantu uma siqhubeka lapho nayike manje impi yango 1856 phakathi kwamadodana esilo umsimude umpande nakhu ke manje kulwa umntwana ucetshwayo ngoba somntwana ngaleso sikhathi nomntwana umbuyazwe indlovu enezihloti zibambana ngesihluthu kubangwa isihlalo kwagcina ke kuphumelele ke usuthu olwaluholwa umntwana ucetshwayo ingakho kwathi uma kukhothama isilo umpande kwase kungena isilo ucetshwayo isilo ucetshwayo ngenxa yeqhaza lika mnyamana kaNgqengelele abeselibambile esizweni sakwaZulu ube esethatha isilo umnyamana ukuthi abe nguNdunankulu abe kube uyena uNdunankulu wesizwe sonke samaZulu usibambileke isilo umnyamana lesi sekhundla ezikhatheni ezinzima sizokhumbula ukuthi ngalezo ikhathi ngama late 1800s sizokhumbula ukuthi uma amaqadasi noma sithi nje singathi amaqadasi la amangisi abeyofuna la umhlaba wamaZulu iZululand efuna nokuthi adilize ubukhosi bakwaZulu so bekuyikhathi enzima ke labekufanele khona aveze ukuthi ungumholi onjani futhi ongathembeka kangakanani kangongoba siyazi ukuthi 22 kuMasingana ngo-1879 zabe sezitholana phezulu amaZulu namangisi lokho sikubiza ngokuthi i-Anglo-Zulu War awina ke lapho anqoba amaZulu kodwa abese yabuya ke ngoJuly amangisi wawo lo nyaka ka-1879 awanqoba ke amaZulu empini yasoluntu okwaholela ekutheni isilo esasibusa ngaleso sikhathi sithathwe amangisi siyiswe kuQueen Victoria saboshwa okusho ukuthi automatically uma kuye kwabosha amanye indima edlalwa undunankulu wesizwe ukuthi uma kuye kwaboshwa isilo singakhotheme singatshaliwe siphila sisadlanhlamvana undunankulu uyena okumele ahole isizwe ngaleso sikhathi uyena ohola isizwe uma isilo singekho akukho umuntu okhethwayo ngoba kuthiwa uzoma kodwa undunankulu omayo ahole isizwe kube uyena angakwazi ngisho ukukhipha amabutho ebambisene nomdidiyelo wamabutho sokubuthi ngaleso sikhathi umdidiyelo wamabutho kwaku uNtshingayo kaMahole cause ebambisene naye umnyamana Dr. Ngidi sisabuya ke uNtshingwayo kaMahole njengoba ususho umphawula bengibona ukuthi ke after ke unqengelele kanjalo ke kwaba umnyamane kwase kuba uMahole njengoba usho na ukuthi yayisibanjwe ngamangisi ke inkosi basebephathile bonke kondunankulu bakaZulu njengoba sesibabala manje ke ngifuna ukuthi ke sihambe singene esikhathini lapho sekungena khona uShenge ukuthi uShenge yena ungena kanjani bekwangibani. Oh okay uShenge bambeke ubekwe ngo-1954 kwaku September kwakuyiyo lenyanga kaMandulo ngaleso sikhathi kwakubusa isilo ubheka uZulu kaPhumuza uZulu Solomon uyena owayebusa ngaleso sikhathi
sizikhumbule ukuthi lesi sikhundla umntwana kaPhindangene usithatha kubaba wakhe inkosi uMathole wakaButhelezi owayesibambe wayephethe engundunankulu ngesikhathi kubusa isilo uma ngikhumbula kahle kubusa isilo uBhekuzulu uma ngikhumbula kahle wayebekwe yena ngo1925 ngenxa yokuthi uMankulumane kaSomaphunga Ndwandwe wayephethe ngesikhathi sika Dinuzulu sesilo uDinuzulu uMamonga woSuthu waphinde wangenelela kusabusa isilo uSolomon omunye uMankulumane kaSomaphunga Ndwandwe owaphatha amahlandla noma waba undunankulu wesizwe kwizilo ezimbili so ke usekuthatha ke manje usethatha usoma isilo noma ngithi inkosi yakwaButhelezi uMathole ubaba kaShenge ube esephangalala ngo1942 kanti isilo uBhekuzulu uthathe ngesikhathi kuqala iApartheid ngo1948 ube seyamenyezelwa ke ngoba sizokhumbula ukuthi isilo isona esimemezela undunankulu wesizwe kulele kusona ukuthi ubani ozomemezela undunankulu wesizwe isona akuyona akubi ifa ukutheni ngoba indodana yakho isizothatha ekutheni ezothatha kulesi sikhulu kuqondene nje ngenxa yamagalelo abantu bakaButhelezi ukuthi umnyamana uMathole kwase kuba uyeke uShenge manje uShenge ke njengoba esengenile ke Dr Ngidi yiziphi ke izinto ezenzeka ngesikhathi ke phethe ikakhulukazi uma ngabe nje singabhekisisa ingqinamba nezinto mhlambe ezenzeka ngempumelelo ngesikhathi esendlunkulu kaZulu sizokhumbula ukuthi esingaqale sikubalule njengoShenge okubalulekile kakhulu ukuthi ubegqoka igqoko eziningi ubegqoka isigqoko sokuba inkosi yakaButhelezi asithathe ngo1953 kodwa wasegcotshwa ngo1957 aphinda bambe isikhundla sokuba undunankulu wakwaZulu sizokhumbula ukuthi ngesasobandlululo umbuso wobandlululo ubunga unikeze isidima esingako umkhosi noma ubuholi bendabuko kodwa uShenge kuningi akuzamile ekutheni ubuholi bendabuko buqhakanjiswe bube khona baziswe noma ngize izimo bezubukhuni ubandlululo lungabavumeli kangangokuba kuthe ngo1968 uma kukhothama isilo uBhekuzulu kaSolomon kwase kuba khona ngoba kubikwa ukuthi kwakukhona ingqoshonqosho zazikhona kwase kuba kubekwa ibamba sizokhumbula ukuthi ibambe labakhona kwaba umntwana uMcwazeni othathe ngawo u1968 kuze kube kugcotshwa isilo esisanda kukhothama umdlokombane ngo1971 ngoDisemba 3 kwakhethwa umthandana so ke uma ezinye uShenge indima ayibambile ukuthi kube khona ngoba kwakunezinqushunqushe ezazikhona kubikwa ukuthi umntwana wayengasastedeli ilokhuzana kunembiko enjalo engasastedeli isihlalo ukuthi asidlulisele kumdlokombane uShenge ngikhumbula ukuthi kukhona abakwaZulu ukubika ukuthi basebethi hayi njengoba kade benza kufanele kubekwe isilo esehlalweni uma isiZulu uthi abathi hayi phela wena wokaButhelezi komalume wakho lekhaya musu kusiphatha ngaleyo ndlela wabuya uShenge wayeseNew York wabuye kuzoxazulula lezo zindaba lezo ngempela sabekwa isilo umdlokombane lina iZulu khona kunjalo libekwa ngoba phela kwakubusa umbuso wobandlululo
wabekwa MC Border nethimba lakhe ngikhumbula nokugqoka kwakhe indlela ayegqoke ngayo wayegqoke angathi umuntu waphesheya waze wakhumula wangena esejoyina amabutho esegqoka noma esevatha okwesintu emva komcimbi esezomotha amabutho khona lapho ushenge kube umbuso obandlululo ube ususungula lokho sikubiza ukuthi ama homelands bemaningi ama homelands lama homelands lawa khona ebekuthiwa iKwaZulu homeland ushenge uyiphathile from early 1970s kuze kube u1994 uyena obephethe ihomeland noma isigceme esibizwa ukuthi iKwaZulu ama homelands lawa aye esungulele ukuthi abe aziphathe wona kodwa ekuziphatheni kwakukusho nje igama ngoba kubhalwe phansi ngoba babengenayo indlela ekahle ukuziphilisa economically kangangokuba uma sibalula iKwaZulu umhlaba eyinikeze wona kwakubalwa ngisho iRichards Bay umhlathuzi kodwa ichweba lanikezwe abelungu kodwa likhona kulomhlaba unikezwe abantu bakwaZulu ingakho ushenge wanqaba ukuthi ihomeland yakwaZulu ibe independent ngokugcwele yaba semi independent ngenxa yokuthi wayibona ukuthi economically ngeke izikwazi ukuyisustain ngoba ayinawo ama resources aphelele ukuthi izi sustain nalokho kwakukhona ukubiwa phansi noma ngabe kwakukhona ngaleso sikhathi kwakucontrolwa yibo ongciwa sibuye sikhumbule ukuthi ngawo futhi ukusabusa sona ihomeland yakwaZulu ushenge uyena osungule ingonyama trust isungulwe ngaphansi kwalesigceme lesi sakwaZulu ihomeland ukuze avikele umhlaba nobukhosi bendabuko ngoba umhlaba uligugu kwaZulu ufana nezinkomo iligugu elikhulu kwaZulu ngaleyo ndlela ukwazile ukuthi awuvikele nangesikhathi sekuyiwa sekufanele kuyiwe kuma elections ango 1994 umile ushenge wathi uma ningeziwanikeza amakhosi esintu indawo yawo yena kayi lapho ongcono uZulu ngamani uphumele eceleni wodwa labo ke bepolitiki bakuhlaziya ngeindlela yabo lokho kodwa ke kumaZulu kwasho ukuthi uvikela umhlaba uyoyiso omkhulu ingakho singathi ubeligatsha lokubambelela lesizwe samaZulu uningi I think leyo mhlawumbe ngicabanga ukuthi yisimpela futhi esinye isizathu esikhule senza ukuthi uZulu wonkana ube novalo mangabe sekukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe ke nendlula mithu umisuzulu kaZwelithini mayelana ludaba lwengonyama trust esithembayo ukuthi ke vele njengoba nje ke umntwana engasekho emhlabeni lusele ezandleni ezifudumele abazokwazi ukuthi ke bawuvikele lo mhlaba ngoba umntwana wawusebenzela kanzima sesivala nje kafushane Dr Ngidi mhlawumbe ubona ukuthi ukhona mhlawumbe umuntu okhona osengangena ezicasulweni kahle zikashenge mangabe ke kuziwa ekubeni undunankulu kaZulu sithi nje qaphqaph kancane okay hayi ngeke angabi khona abaningi ngoba lesi sikhundla sidinga umuntu onolwazi olunzulu ngokuthi kwenzakalani kwaZulu ama processes yonke into kulele kwisilo ukuthi baningi abantu angakhetha kubona so kulele kusona ukuthi ubani esingamkhetha baningi abantwana abakhona angakhetha nala nowakabuthelezi akumphuci kodwa angakhetha nakhona izandla zakhe zivulekile imino yakhe ingakhomba nanoma ikuphi baningi abanamava abangathatha lesikhundla esibaluleke kangaka ngoba sidinga lesikhundla umuntu oqinile umuntu osikwaziyo ukusiphikisa isilo umuntu ongenalo uvalo umuntu okwaziyo ukuma entweni isilo esikhona njengamanje isilo mesizulu izandla zaso zivulekile ukuthi singakhomba noma ubani baningi abakhona Sibonge kakhulu ke Dr Ngidi ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku okuluhle si Ekhaya Jikelele
niphile ngiyabonga. Lawa ke mbukeli bekuyingcithabuchopho esishicilele imbhalo eminingi iwaloba ngesingisi kanye nangolika Mageba ke ikhuluma ngembabazana emahaqa igxile kakhulu emlandweni wesikhundla sokuba undunankulu kaZulu udondolo lwesisuke sibusa ngaleso sikhathi udokotela umphumeleli Ngidi oyisazi somlando enyuvesi yalapha yaKwaZulu Natal okwamanje ke mbukela ke sinje iqu 8 kanti mangabe sibuya sobe sikuphatheleke indaba zezemidlalo. Umlilo shephe kakhothe washunqela abasekhakona kohamu usungulo luyibunubunu luvijwa ngapha lishone ngalena isihlono nesikhalela amabhunu emadlebeni uze kwaso fosta bethititha isayile ehleze emtakashe ngikabgwazi inkunzi kadlelana ubhani idladla ngedi kobungcwepheshi komncwedi yini leyo Mageba babhilika ngawe 10 oshifu umhlamzi maphumulo itsha balikanduleka ababakwangwane balikandule ngesandwa laze laqephuka ngaze kuyofakaza ushipha umzimba uTembe phansi kwalo yikile manguza ijame phezulu ngwavuma shama fililimi eziredaba uphuzusa molo masheli wawudaka umathanzime emaxhozeni kadlwa phindelela mntakashenge ngesagresa kosobunqumo zanqumeka izindaba gijimani yobikela abakwamashobana tilukhululu yeza luyanyelela silifanisa nondaba ngako bayeni fanisa nophunga yeno Mageba ezi kuyawufa abantu kusala isibhongo okuyizona ziyawusale badabulu ibinda nendlovu inkosi udingana kasenza ngakhona. Bucaceba ubumqoka bokuba khona kokapteni weqembu lesizwe amabhokobhoko uSiyakholisi ngemva kokuthi elulame ngaphambi nje kokuqala kwendebe yomhlaba yebhola lombhoxo. Asathenjo amehlo kapteni wamabhokobhoko uSiyakholisi kulomqhudelwano ndebe yomhlaba uKholisi uthi bahlosa ukukhala bemuke nalendebe ihlandla lesine okuyinto engakazi yenzeke kwelombhoxo phinde wathatha ithuba lokuchaza kwabe indaba eFrance ngoba umqoka bobuntu. You as a person, you need to be a human being before anything else, you know, and that's how I like try and live and carry myself. And we come from a nation where you think of we before I, and I think that makes it easy for me just to keep grounded. Kusenjalo, iFrance yamukela ukapteni wayo Anton Jelonge njengoba ubelimele, kanti ubuya nje iqembu lakhe lilolongelo walo neUruguay. Ukubuya kulomqhudelwano njengokapteni kungenza ngiyiqhenye kakhulu. Ngizokwenza okusemandleni nami ukusiza ozakwethu ukuthi siwudle umhlanganiso. iFrance yehlule iAll Blacks ngo-27-13 emidlalweni wokuqala wendebe yomhlaba kolombhoxo eParis ngolwesihlanu. Umqeqeshi weFrance uthi manje bagxile emidlalweni wabo olandelayo. Essentiel, un cœur gros comme bayiqembu lasezwenikazi South America elingagayelwa mphako. Ngakho ke silindele iqembu elinomdlandla futhi elingafuni ukugoba uphondo kalula. Si valeur fondamentale. Emva komdlalo wayo neUruguay iFrance izobhekana neNamibia bese iphinde ibhekane neItaly ngomfumfu. Izulela abathunga amanga ambula izulela uchesa majuda yena wa izulela inkosi yoqobo ambula izulela wazulu Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya jikelele kwinkqubo-ndaba yakho eqaqambisa ulwimi lwemveli uDTT. Kuthe qolo ke ukuthontelana amazwi ovelwano emva kokuba kaloku kuye kwakhothama umntwana uMangosuthu Buthelezi. Ukanti ke nebhunga lenkosi zemveli yoMzantsi Afrika sithe masiphosa amazwi ovelwano kwaye ke zisinabisele ngakumbi ke ngendima eyadlalwa ngumntwana uMangosuthu ekuthatheni ingqalelo iinkokheli zemveli elizweni. Siyasakrweca kaloku unobhala jikelele wombutho okhokhela kaloku inkokheli zemveli umnumzana uZolani Mkhiva. Mnumzana uZolani cwanini sibewu masibulise sikwamkele enkqubeni namhlanje. Manibulise kuwe dadewethu, nibulise Nkosazana, nibulise nakubafulaphuli, silibulele ithuba enisipha lona. Ngenene nangenyaniso siphosa amazwi okuthuthuzela namazwi okuvelwana kusapho lokwaButhelezi isizwe sakwaZulu
noluntu lwaseMzantsi Afrika neAfrika iphela ngokukhothama kwale ngunguma yamaZulu. Sicamagushe kulondawo. Cwanini kwesinye sezikhululo zikamabonakude uye waxinanisa ukuba ngoku abantu babambambane ngezandla bacamnce okanye bangene nzulu ngento ephunyezwe nguye uShenge. Ungasinabisela ababukeli ekhaya ukuba kuthetha ukuthini oko? Kuthetha ukuthi kwakuhamba indoda enkulu enjengo Nkosana uButhelezi kufanele into kokubana sigobe umnqonqo sijonge emva sicinge indima negalelo lakhe athe walenza ngakumbi igalelo eliphuhlisayo ebantwini. Sisithi masinyathele ngobunono sizibonakalise ubuAfrika bethu nobuntu bethu kuba kaloku unazo izigaba ezicacileyo ezisakhileyo siluluntu selilizwe. Singaqaphela mandulo phaya enhlandlolo wazibekela elubala ezilahlele zinikele ekuqinisekiseni ubalo uyakhuseleka ubukhosi, uyakhuseleka inkcubeko yethu ingabantu abantsundu. Ngakumbi kwisizwe sakaZulu usakhile wasomeleza wasiqaqambisa sahlonipheka kwizizwe ngezizwe zehlabathi ngendima yakhe. Kwakhona kwicala lokuphuhlisa ezenkcubeko ngokuthe jikelele nabanye abantu bengingqengingqe baxhamle kuye ngegalelo lakhe elithe vetshe. Ebeyinkokheli ke eqotho nenkokheli enesandla esingqingqwa kwaye ebengumuntu ulusu lwakhe ebeluthandeka ngakumbi kubantu bakokwabo bakwaZulu. Kodwa ke ngamtshelo omnye umuntu uba macala amabini naye siyavuma into yobana akayiyo ingilosi, unazo izigaba anoba nazo apho athe wanempazamo nemposiso khona. Kodwa ekugqibeleni ebeyindoda emamelayo, ebeyindoda enobulali, eyindoda enobulumko. Ngakhumbula kakuhle ngexesha lika-1994 okanye phambi koko ngethuba kukho uthethwathethwano nalapho wayekhe watshikilela isithebe sengxoxo esasilungiselela uMzantsi Afrika omtsha. Kodwa wathi esowuchethwa wacengwa wabuya wathokombisa wavuma wabuyela ke etafuleni. Uyakhankanya into yokubana ngenene uye wadlala indima ebalulekileyo eqinisekiseni into yokubana uqaqambisa ukholo lwemveli okanye iinkokheli zemveli kuba ngenene njengoba usitsho wena Cwanini into yokubana mandulo phaya xa sithi sijonga ilizwe ngokubanzi lalikhokhelwa zinkumkani ndawonye nemboni. Ngoku ke osopolitiki xa bezokwazi into yokubana bazame ukuphucula okanye uqaqambisa iinkokheli zemveli into ethi ngenene azishiyanga ngasemva njengokutshila into yokubana noko ke njengomntu ke ebengeyongelosi bekhona apho na apho esibona into yokubana kusilela khona. Kukho ke nabanye abantu abathi waye ingqondi enayo nenkani ingakumbi kaloku kuluvo lwakhe kwezopolitiko. Wena ungamchaza njengomntu onjani? Ngaphandle kwamathandabuzo ebengumuntu ke oya esiyaziyo sonke into yobana ebefundisiwe efundile nangona eyinkosi yemveli, nto leyo emenze into yokubana ingqondo yakhe yathi gabalala. Ngaphandle kwamathandabuzo ulukhuthazile uluntu lakokwabo noluntu oluyinxalenye yobukhosi into yokubana ukuze babe nezixhobo ezipheleleyo zokuqinisekisa uba bayabulwela ubukhosi bube seziko kwizinto zolawula ilizwe. Singatsho into yobana ebenguye umuntu oyingqondi. Yiyo lento ndithi ebenobulumko nobulali. Ubulumko bakhe nobulali bakhe bebungqengqe kakhulu phezu kombhinqo wengqondo yakhe ibixazile. Ebonakala mhlophe into yokubana ungumuntu ocingayo nzulu nangendlela evokothekileyo. Ewe ndiyavuma into yobana njengoba ndisitsho uba ebeyindoda egadalala inkani yakhe ibonakala mhlophe kuba ebeyimela into ayimeleyo futhi
ebengungafunganga jiki kuluvo lwakhe nezimvo zakhe kwezepolitiki. Nto leyo endicinga uba imqhubile ikwayiyo nento endicinga uba imenze waphila ixesha elide kuba ebeyindoda enzulayo, eyindoda engajikiyo kwinto eyimeleyo. Nguye yedwa ebeseyishiyekile koogxa bakhe nabagxeki bakhe nabaphikisi bakhe abakuluhlu labantu abazalwe malunga nethuba elinye naye. Cwanini kuyabonakala into yokubana kusekude ekungqinibeni ingakumbi xa sijonga kaloku kwimiba ephathelene nokuqaqambisa i-traditional leadership kuba ke ndiyakhumbula kulo nyaka ophelileyo ngoSeptemba kwaye kwapasisa umthetho oyilwayo endiqinisekile into yokubana abantu basemaphandleni babesiwulilwa lo mthetho ochasene ngakumbi ne-traditional leadership besisho into yokubantu bana uzawunyasha amalungelo wabo wokupractiza inkolo zabo. Xa sijonga ke umntwana mhlawumbe njengokubusisho ba indima yakhe ibibaluleke kakhulu ingakumbi ekuqaqambiseni i-traditional leadership. Ungathi mhlawumbe yayintoni enye indima yakhe malunga nokuqinisekisa ukuba amaziko enkosi zemveli akumgaqo siseko woMzantsi Afrika njengoko kaloku sibhiyozela inyanga yamagugu namafa, ungathi mhlawumbe umgama ekufuneka siwambile njengomzikantu ingaba uthini na ukuze siqinisekise into yokubana inkokheli zemveli zinikezwa imbeko efanelekileyo? Ngaphandle kwamathandabuzo ngethuba likaCODESA 1 noCODESA 2 nasekugqibeleni kwi-negotiations zase-Kempton Park phaa kuCODESA 1 CODESA 2 enye yezinto eyabangela uba kube kupatyalako lezo ngxoxo kwakusukela ekubeni uba wayebeka ngamandla into okokubana phakathi kwezinto ingenguye ndingathi mhlawumbi ke wenze zaxoxa uba zipatyala kodwa into wayeyibeka ngakumbi kolathethothusana yayinto okokubana iinkokheli zemveli zobukhosi ngothe jikelele makube inxalenye yokwakha isathanga lolawulo lesizwe. Futhi lonto mayibe khona kumgaqo nkqubo nomgaqo siseko woMzantsi Afrika omtsha. Okwesibini ebalula ukubaluleka kokudibanisa umhlaba nabantu kwakunye nobukhosi. Sithi ubukhosi buyinto othetha into enye nezinto ekufama zibekwe entendeni ngesandla soluntu. Awukwazi ukohlula ubukhosi emhlabeni ngoko ulawulo lomhlaba ngakumbi umhlaba ophansi kwesandla sobukhosi kufuneka uqiniseke uba uMzantsi Afrika omtsha ngomgaqo loo nto uyayibethelela. Okwesibini singatsho into okokubana uShenge loo nto wathi wayenza kolo thethathethwana yiyo eyathi yaqinisekisa into yobana kulaa constitution yethutyana ka-94 uyoma ngo-96 amalungelo kwakunye namagunya obukhosi ayecacisiwe gca apho. Ebeyinkokheli ke ethatha ingqwalasela ethe vetshe kwinto ayimeleyo. Kweza negotiations wayefune into okokubana uqwalaselwe nezinto ezayamene neeholide okanye iintsuku ezichazwe bucala kwikhalenda yelizwe nezingamene nokuhlonipha nokuphuhlisa amasiko. Uyakhumbula umhla wama-24 kule nyanga kaSeptemba phaya mandulo wawusawukwaziwa njengosuku lukaTshaka lukakumkani uShaka nalapho bekuhlonitshwa usuku lwakhe. Waqinisekisa into yobana olo suku funeka lukhona kanjani kwikhalenda yelizwe kwade kwavunyelwana ke into yobana iyawubizwa ngoba yi-Heritage Day ngokuthe gabalala kuMzantsi Afrika. Ndenza umzekelo ke into yobana ebengumuntu ebechana ucwethe ekunyatheleni nalapho ebethi into ayimele yaqiniseka uba akho nto ayishiya ngaphandle. Uyinkokheli ke elo hlobo ndisitsho nje akazange abe lilo ilungu leControlesa kodwa izimvo zeControlesa ebezisa iso yena kakhulu ebegcine njengenkulumbuso yakwaZulu kodwa loo nto ibimenza into yobana ifuthe lakhe lenze into yobana nakulo mgaqo-siseko sithetha ngawo namhlanje ubukhosi bukhona phaa kuchapter 1 nochapter 2 kwaye bunikwa inhlonipho bunikwa nento yokokubana kuba uhlala buyinxalenye
yolawulo lelizwe bunikeza ingqwalasela nembeko nenhlonipho. Iyavakala Cwanini, iyavakala Mia. Sibambe ngazibini kakhulu ngexesha lakho kwaye ndiyayithanda lento ichaphazeleyo into yokubana uye waqaqambisa ingakumbi wokupapashwa kweholide esizibona kwikhalenda. Ndiyazi kaloku into yobana nani njengombutho weContralesa kuneentsuku enifuna ziphawule apha eMzantsi Afrika kwaye siyathanda ke ngenye imini wena Cwanini into yokubana sibe nodliwano ndlebe kuba kunalento ngoku ekuthiwa kune-African calendar kuphinde kube khona ne-geographical okanye Gregorian calendar. Sathena ngenye imini into yokubana usinabisele ngakumbi kodwa ke sibamba ngazo zozibini ngexesha lakho nokuba ukwazi ukunikeza imbeko kuye umntwana uShenge. Enkosi kakhulu. Okay, inkosi dadebusabule. Tamaku. Lo ke mbukeli ibinguye unobhala Jikelele weContralesa umnumzana uZolani Mkhiva othethe uphosamazwi ovelwane ngokukhothama komntwana uMangosuthu Buthelezi. Kanti ngokumbukeli siyayiqonqotha iyure yethu yokuqala.